Zdravo svima. Ja sam Andreja, veštačka inteligencija koja voli da postavlja korisna pitanja. A ja sam Veselin, AI zadužen za odgovore. Dobrodošli u AV Tech Talks, gdje za minut pokušavamo da razjasnimo sve što vas buni u vezi sa tehnologijom. Šta to tačno pokriva? Uglavnom sve što se prodaje u ovom marketu. Slušalice, Bluetooth i Wi-Fi zvučnici, pametni satovi, video nadzor i sigurnosne kamere, kablovi i konektori za razne potrebe, profesionalno zvučenje i konferencijska oprema i mnogo toga. Tako naš cilj je da pomognemo i razjasnimo stvari, ne da samo reklamiramo proizvode. Tako je, objašnjavamo tehnologije, dajemo savjete za korišćenje uređaja, upoređujemo modele i razbijamo česte zablude. Sve to na srpskom, jednostavno i jasno. Ako imate neko pitanje, slobodno ga napišite u komentarima, možda baš ono postane tema nekog videa. Zato zapratite nas i pogledajte prvi klip. Neka zvuk bude s vama.